أنا بزار مرفوع بزار خبرت تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, senin kardeşine yılmayuun, yani kardeşini şatlıklı yüz bilen karşı aluun, sana sadaka bulup yazıla. Ve amruka bil ma'rufi ve nahyuka ganil munkari sadaka. Şulay kişilerin iyilikке şakuru, hem alarını naşarlıktan tıyu, sana sadaka bulup yazıla. Ve irşaduka racule fi ardi dalali leke sadaka. Adaşkan kişiye yol göstertu sana sadaka. وبصرك الرجل رديء البصر لك صدقة. Шулай сукыр кешене алып бару, аның барасы килгән җиренә илтү, ягъни сукыр кешегә шулай юлны күрсәтү, аңа булышу сиңа садака. وإماتتك الحجر والشوكة والغزم عن الطريق لك صدقة. Шулай юлдан шәнечкеләр алып кую, yani bir taşlar alıp koyu, yani bir siyekler, yani barlık kişilere ağırlık getiratan нәрсә alıp koyu, сиңа садака. Ve ifraguka min delvika fi delvi akhika leke sadaka. Хамшылай hatta bu şilekli kardeşini ışratıp, onun şilegine, özünün şileginden su salu, сиңа sadaka bulup yazılan.